Assalamualaikum, Sur. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Nah, kebetulan banget nih. Right. Action. Assalamualaikum, Mang Sur. Mang Sur sih ya. Mang Sur. Mang Sur kan? Assalamualaikum, Sur. Waalaikumsalam, Ustadz. Nah, kebetulan banget nih ketemu sama lu di sini. Emang ada apa nih, Pak Ustadz? Nah, gua kan mau minta tolong nih, bantuin gua ya. Ntar ada lah duit mah. Wah, betulan tuh Pak Ustadz, saya lagi butuh duit nih. Taruh. Gak enak ya? Ketawa kalian? Dia pikir lucu, ya? Hah? aduh kacau kali. Action. Assalamualaikum, Sur. Dia ketawa dia. Right. Action. Assalamualaikum, Sur. Waalaikumsalam. Nah, pas banget ketemu di sini. Action. Assalamualaikum, Sur. Waalaikumsalam, Ustadz. Nah, di sini ketemu nih kita nih. Gua minta tolong dong, Sur. Emang ada apa tuh, Ustadz? Nah, gua nih mau ini nih. Maunya apa ya? Action. Assalamualaikum, Sur. Waalaikumsalam, Ustadz. Nah, di sini kita ketemu nih. Lu sawut. Goblok. Right. Action. Wah, kebetulan banget. Kebetulan banget. Nih, Arab nih. Wah, betul banget ya. Nggak kemana-mana matanya. Action. Wah, kebetulan banget nih ada lu di sini, Rip. Aku Rip sih. Sur. Sur. Keep rolling. 1, Ya. 2, action. Wah, kebetulan banget nih ada lu di sini, Rip. Astagfirullahaladzim. Tolong. Right. Action. Kebetulan banget ada di sini teh. Wah. Astagfirullahaladzim. Susah. Wah, keren banget ada lu, Sur. Aduh ya Allah. Kram, gua tawa kram. Tawa karir. Menit lagi. Ngomong kebetulan. Iya, kebetulan banget. Duh, bisa. Ya kalau gitu bisa. Duh. Kalau disengajain Nggak susah. apa-apa. Tolong. Right. Action. Wah, kebetulan banget nih ada di sini, Rip. Ulang. Yuk, 1, 2, action. Wah, kebetulan banget Rip ada di sini. Sur. Right. Action. Wah, kebetulan banget Rip ada di sini. Mansur. Oh, Mansur. Wah, kebetulan banget, Sur, ada lu. Gitu aja dah. Iya tuh. Wah, kebetulan banget ada lu, Sur. Wah, kebetulan banget ada. Ya, Susah ambil itu kagok. dulu aja dah, semau lu dah. Aslinya. Pokoknya, wah, kebetulan banget ada lu, Sur. Tuh, 2, action. Wah, kebetulan banget ada di sini terus. Susah. Action. Wah, kebetulan nih ada lu di sini, Sur. Mata lu kemana? Ke si Mansur. Mansur di sini. Oh, Sur. Mata lu lurus aja. Right. Action. Wah, kebetulan ada banget ada satu. Susah anjir. udahlah, jadi aja. Masa nyerah? Ustaz nyerah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Wah, pas banget ada lu, Sur. Wah, pas banget ada lu, Sur. Nah, gitu. Yuk, munduran dikit. Iya, kalau gitu emang lancar. Munduran. Tuh, banget orangnya nyerah baik. Action. Wah, pas banget ada lu di sini, Sur. Habisin memori ini. Aji. Dah. Mundur, dah. Udahlah. Ya, tuh. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Right. Action. Wah, kebetulan ada di sini si Mansur. Belibet ah. Action. Wah, pas banget ada lo di sini, Sur. Susah. Enggak bisa. Ya. Makasih ya, Sur. Tapi maaf nih sebelumnya, gua ngutang dulu ya. Kok langsung ke situ sih? Goblok. Action. Makasih ya, Sur. Setiap mohon maaf. Action. Ah, yalah, kesel banget gua. Mau duit gua hilang. Si Mansur sama si Muklis belum bayar utang.
Ah, anjing lu. Jangan Jatuh anjing. gua. Dasar pohon setan. Pohon sialan.